风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在让我们来收听精彩的客家音乐创作。Hi everyone, it's time for another Hakka song on ICRT. I'm Joseph Lin, and here's Misa with Round Up, a song about how it may seem like swiping on your cell phone in the digital world is freedom, but actually the big net is capturing your every move and feeding algorithms to you, trapping you in this illusion. Let's take a listen. giỏi đủ đi trở lại ghép phá mi ra sự sang đành như chăng chẳng khai cái theo ấy ngày chân vu miệng đô giờ thiên cho heo ngày phun lưỡi gà đâu thay sẽ cái gì mù trong trong hay sắm bay như trên không nghĩ sắp kêu ta không sẽ cái điều ấy tại nhìn cho cái tên là thiên cho hay ơi你中意猜疑你中意注意你中意谈的新闻都给上瘾这首歌呢是由 Misa 所带来的《围城》，是在描述当我们用手机上网滑呀滑，虽然呢像一只泥鳅很自由自在的在游走，但其实你只是在一个围城里哦，一举一动透过演算法让你沉浸在虚幻里。What an interesting way looking at the digital world. That does it for today's Hakka song on ICRT by Misa. I'm Joseph Lin. See you next time. 客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.